ram chiao na mo thong ni kul lal ruk Tangkhawng ni serri thong pang thar ngai ti ding in kanin som chan na mai un chabor kasi Children tlai pukom ni kanedi tlang sakhan la ka dau na ka SSPC ral ka pasha an tlai na chilram tidim peng kanedi tlang chomwal a SSPC ral ka ni umhunan kwarna sakhan chu children tlai pukom ni January ni li zing a ka dau in la kho than I SSPC ral ka pasha zong an tlai china kong thonglak nak shampi ni lungmali phosa an chim Sagai ramchan kali khopi le tidim khopi kar pe thong riat ling asang mi kanedi tlang a hona khwar mi SSPC ral ka pol chu chiram chawza chungtal CDF CDMC le chim brotherhood chungtal PDF solam fon ni aliam chia thongni kulanga kum December thadong lai khan lu no in anka na cha a thongni kul ruk January ni li Zinglei Thawngchimnak poruk shong a tlamtling in an la kho than tia thai si kapni kar ka dau na ga hin chingsham tlai phukop ni SSPC ral ka pasha an tlai na I tramnam tamai song an lak chi kho chingsham tlai phukop ni pezul in manma thimfal na an to aliaw si cha a declare in chim of thari lau tlompal a phuning te in an than te kaulai tia thonglak nak shampi pakhat ni longmali phosa achim chuban tok thiam in falam khopi lak thanding a aliam chia thongni kulanga kum October thladong khan kale ti dim ngoi bala khopi in SSPC ral kap ni thazang tamngai in ralam asial I siangsham tlai phukom he ni fatin te in kapni kar ka dau na chuak chu ka dau na ga chun SSPC ral kap athimi yamma atur mi le kai khimi song an tamngai changpin a shamnam tamngai zong chingsham tlai phukop ni an la kho pezul in kapni kar ka dau na fa khori mi asi tia ral pai thonglak nak shampi sin in kan thai Pantang pen ka dau na ka kunal pakhatal in SSPC ral ka pashaleng an thi shamnam tamngai an lak Paguram ten pantang pen chung a ralam sialmi SSPC ral ka pol chu Rakhang ral ka AAULA komando phuni luhno in an ka na cha a kunal pakhatal in SSPC ral ka pasha an thi I shamnam tamngai song an la kho kong ULA thonglak nak shampi ni an chim January ni li Zinglei Thawngchimnak pakwa shonga khan pantang pen yang cho khwa I a umni zaruk somruk ruk sakhan pi le kapa sa hlei ruk kar matong khwa nitlak lai meter thonga zanga tluk a hla na khun a umhuna khwar I ralam sial mi SSPC ral ka pol chu Rakhang ral ka ULA komando kolum ni ruhno in an ka na tia thai si kapni kar ka dau na khi minisum thunga chung shong araw I ralam sial mi polak a atal ve mi kale khopi shambun saka kha in konal pakhatal in SSPC ral ka paswa leng athimi rok pol le shamnam je mazat song an lak chi kho ULA komando kolum lai in minung tlompal ni hliamman tur ve tia ULA thonglak nak shampi ni chun an chim paguram then pantang peng zaruk somruk ruk sakhan pi chu Rakhang ral ka ULA ni chan saw ngai chung an kul chang I SSPC ral ka pol chu shamnam le edin ti rol an ngai ti lo ruang a ni fatin te in an zam lang mang tu kum thongni kul ruk January ni khat in ni ruk tiang a nizapi sin I a phone mi SSPC ral kap pasha leng an se chang tia thai si thongni kul langa kin chung a SSPC ral kap le an kut tang pol kut in wal chung mi thongkha zanga leng an nun nak aliam chia thongni kul langa kum chunga khan SSPC ral kap le an kut tang sham tai pol ruang a chual nak nei lo tol chung mi thongkha zanga leng an nun nak aliam I ramkhel ruang a phungning lo in min nung zan hi somruk leng an tlai na kong
ramkhel thongtla mi na bom chantu phu APP ni January ni ruk a an than thongni kul langa kum khatchunga khan memar rampum kipa SSPC ral kap ni mi nung zani somru kwa antlai na I democracy lai achol chang mi ha le twal chung mi andi lak fon mi nung thongkha zanga leili annun nak aliam chu chung a mi nung zakwa som sari panga hi chunglai ka dau nak ruang a nun nak liam mi an si I mi nung zani hlai ni hi shaman ka dau nak ruang a annun nak aliam chupin a SSPC ral kap le an kut tang shamtai pul ni an tlai na an hu a tha atong mi nung zani som thum ruk song ani tal kan lang tar mi hi an min chajin he kan fe tar kho mi na an si tia APP ni an lang ter SSPC ral kap ni sham in no ngai nak an lak nu aliam chia thongni kul la khat kum in thongni kul la ruk kum January ni nga tiang a SSPC ral kap le an kut tang shem tai pul ruang a pado thlenak chan chunga hin democracy lai I achol chang mi ha le tol chung mi an di lak fon mi nong thongsari zar ruk somli ruk an nun nak aliam chang tia ramkhel thongtla mi na bom chantu phu APP ni an that mi a an lang ter Namau peng kada unaga officer pakhatal in SSPC ralga plenga anthi shem namje mazad anlak magweram them namau peng chunga SSPC ralga polni ani chid mi moto le ralam sial mi SSPC ralga polchu tol chung shem tlai phu ni an ka na cha a officer pakhatal in SSPC ralga plenga leng anthi I mai thal jun hi tal in shem nam je mazat song an la kho kong namau peng pa ka phani ni zan January ni ruka an than January ni nga Zinglei Thawngchimnak lam pasha shonga khan namau peng goikong khwa in achuak mi SSPC ral kap tha jang somsari shong chu namau peng mi pi ral ka pa ka phani bompua hnu in an ka na tin a somruk shemwan in an ka than na tia thai si chuka dau na ga chun SSPC ral ka play in athi mi le hliam ma tur mi anum na in an mi lu zat tu chu declare in kan chim khawri lau athi mi ruak pol chu SSPC ral ka ni athi te in an wi na tia namau peng pa ka pha in jongo ngai tu ko sei ti ni achim chuban tuk thiam in January ni li Zinglei Thawngchimnak lam pasha a khan namau peng te chi khwa in achuak mi SSPC ral kapol chu pakan khwa an phak a kol chung sham tai phu ni bompua hno in kan ka na cha a minung pasha an thi I minung pariat ni hliam hma an tuar January ni thum Zinglei Thawngchimnak lam pakwa le minute pasha tuk songa khan namau peng te chi khwa a ralam sial in alut mi SSPC ral kapol chu bompua hno in kan ka na cha a minung pathum an thi I minung paruk ni hliam han tuar tia namau peng mi piral ka pa ka phani an lang ver chupin a January ni Zinglei Thawngchimnak lam pore shonga khan namau peng sain kang yuam lampi I tol chung shamtai phu na ni chakhatnak an tua leo a ralboi pakhatal in SSPC ral ka pathum ni ani chit ni moto pakhat an ka I ralboi pakhatal in SSPC ral ka patni an thi SSPC ral ka polsin in MA3 mai thal zun ni kwan bom pariat le 5.5 sekund fang zan ni zong an lak chi kho tia namau peng mi piral ka pa ka phani an than mi a an lang tar chi Hiu peng a SSPC ral kap ni boman thlak I hakchiatal in tol chungmi panga an thi sagai ram then khi u peng ni chua lai kongchi khwa I a ummi phim chon nak siang in a SSPC ral kap ni ral tuk nak vanlong in boman thlak ruang a hakchiat natal in ral shell in ador mi tol chungmi panga makhate a an nun nak aliam I tliam ma tur mi song an tam kong tol chungmi ni an chim January ni nga zan Thawngchimnak lam pore shonga khan mataya peng ral shell mi na ani dornak
film chon nak siang in a SSPC ral kap ni ratuk nak ban long in boman thak ruang a ngakchian adal in ral shel mi tol chung mi panga pakhatte a annun nak aliam I tiam ma atwar mi zong an tam ngai tia thai si mandali ramthan mataya peng Singgu peng li tabai chim peng chung a SSPC ral kap thazang tam ngai ral lam sial in alut I Tual chung mi a thong ling chu a him nak hun kol in an zam na chupin a January ni nga thiama khan mataya peng nitlak lai hun in ralam sial a chuak mi SSPC ral kapol ni Singgu peng hinta ma khokom I a un ni tual chung mi nga in lau pol an khang piak na I an thil man sung pol zong an fir piak na tia tual chung mi ni chun People Spring Media a an chim Nanti peng a thongin chong tu athat I azam mi thongtla pasari an tlai kho than na waral kap UWSA ni anhum hak mi hiaram kul hopong peng a nanti peng chung a thongin chong tu athat I azam mi thongtla pasari chu hopam palik li kokan regional palik ni ibom in an tlai kho na kong waram kul bechei zung WSP ni January ni ruk a an than January ni zinga khan khopong pengkom thong in thongtla minung pasha chu nanti peng number pakhat electric meilak nak sejung pong I a mi dum a renton ding in an kalliau a thongtla pasari ni anma chong tu palik pakhat chu an tha I ashiam nam pol an lak nu a an zam tia waral ka bichai zung WSP ni an lak der thongtla pol achong tu palik Uzau chu alu a nam in intuk na kliam ma fak ngai in atwar I nanti sezung a thabulding in an kalpi liao lam chan chau an phak a atliam ma tur khauti lo in athi tia thai si an ma achong tu palik athat I amei thau K12 rifle le konfang pol azampi tu thongtla pasari chu January ni li a khan hopong palik le Kokan regional palik ni ibom in an tlai kho chan na pezul in chaklat na kan tu na liao asi chunhu a an tu mi swal na khe atlak dingte in dan tat nak pek an site lai tia waram kul bechai zong WSP ni an that ni a an lakter SSPC chunglei ka daw nak in December thla chung a wal chung mi zale som sari ling an thi sham in no ngai nak ala tu State Security and Peace Commission SSPC ral kap ni liam chia thongni kolanga kum December thla chung longa khan member ram hun ke pa chunglei ka daw nak boizale thlei kwa thiang an to ruang a kumu pali ngakchia na dal in Tol chung mi zale som sari palsuk an nun nak aliam I mi nung zathum kulanga ni hliam han tuar kong Myanmar Defense Security Institute MDSI ni an than SSPC ral kap chunglei ka daw nak ruang a nun nak liam mi an tambik nak min chu sagai ram than magwe ram than rakhain ram kul bagu ram than le mandalay ram than a asi I chu chung a sagai ram than le rakhain ram kul a hin nun nak liam mi tual chung mi an tambik chuban tuk thiam in chingram tal in Myanmar ram hun ki pa SSPC ral kap ni chunglei in boman thak mi ruang a October thla chung longa khan ngakchia dal in tual chung mi zale som runga an nun nak aliam tia Myanmar Defense Security Institute MDSI ni an than mi a an lang der Lungmali post thazang akan pe I Tangkhawng angai tu nandi lak chung a kanelom tuk hring hran thai Zinglei a thongpang thar he kane tong than na lai